Yembera jeni muhimbisa obubi. Mubiri gwokyanga omuntu gwe bayiyeeko amaadi. Amana awulira empewo. Mubiri gwansiiwa gona. Era netakula ndowooza niwe netakula omusaayi gwafuluma. Nga wano woli kubona wano. Mpuliranga era nga keetaaga nkole ki? Nkuutewo. Tibanga kuno bulwaire bwona. Era buno n'obulwaire bw'ensooso buno bunkanze ku mubiri gwange. Olumbe luno luyida lutya? Olumbe luno lwantandikira ku bigere okwo. Olusiiwa okuva kuno lwakoma muno. Ino ye lwava lwanina omubiri gwona. Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Omulungi ali kwa Why Media kyabe ekyokola okuba nga otugobera kituuza mu amaani. Yasaba yakabaka ali subscribing to go ahead and subscribe, like and share our videos. Nze yazidi yolisigira owefe busede mu bikado buli womba na microphone omana manenti yeriyo embozi yendye nayo obula ku mulundi guno era ndize mu bitundu ebye mayuge eno tewa mu bizibu mayuge ebizibu ebisinga byembaletera bifa mayuge era kyampaliza okubuuza ku omu kuba naidini n'abataka abakulu nti lwaki mayuge mu busoga nesinga kuba mu bizibu bibi yankoba ati mbu kuba mbu mayuge yabaitira omumissionary Hannington asobola okuba mbu Katonda yatunigiramu mbu oyo ate we yankoba so tufidirwa lwaki nga we muri kumva nanchaire kuko omwami ono awali guloba yazalibwa nga musaada mulungi era obulamu be mu kivubuka bere bwe yagaza nga akole emirimu gye bulungi wabula omwaka ogwo gwere mwezi nga gwa kusatu olumbe lwa mugema lweidaawo aye buti mwaka nga mulamba olusulu kujanga lukyuka olusulu kwenda kufaana ote musota olusulu skin etandise okukyuka eri ote musota era yekwakula ombiri gwaguno okuva ku mutwe amatama emikono amagulu enda akabina ebigere yena mu bumpimpi ali kufuuka ote musota omulingirira sikini ye eri kukyuka eri kufuuka ote musota ngabona ebo oti filimu aye bituufu n'abantu be basobeire balingira nga baza solution tuliye mu bitundu ebye mayuge wow mu igombo lye malongo twaye kunaye tunakutegeera buzibu kibuno bulwaire bwa kizungu yajja ku mwidwairo bulwaire bwa kinansi ye bakobaki byaida bitya mbakobe ndi yazidi yosigira okutambula kubona okwira kusetula bakati ebye nakubisekebwa aye bikwewonisa lumusiwa sikini ene musiwa ino to the extent nenga otaka asobola kwekwakola ne yematiza nangalo kyakola afune ekiso yatandika okwekwakola no mubiri n'ekiso wabona nga sikini eri kuvangako sikini eri kuvangako alisi yafuna ekiti yatandika okwekwakola. Oh my God, saba Katonda mukendeze ku bulumi bungi tikiri kunza ndi lyembera yali kubitamu kuba okwekwakola gwafuka mulimo ati amali atandika okwekwakola awali ebikuluma edakubona jebale ng'owairewo olwaire buno n'obumazeewo nga tukali kujja okunkobera ku byabulwe tukobere okulotya wazalibwa otya wazalibwa nga ofaanana oti nga musutanga woli mbe nazalibwa nga ni musaada mulungi ino tibanga kuna nabikolobero nga bino era mbibwene mu bukulu muno tamu mwaka ogwo guwaire ngena tandikira obuno mwezi gwali gwa kusatu. Okay, so tukobere
embeera mu buto daali ditya? Embeera dange mu buto nali mulamu tibanga kuno bulwaire bwona bwona era buno n'obulwaire bw'ensooso bwona bunkanze ku mubiri gwange. Wasomaku? Kale okusoma nasomayo tyasoma ino nakoma mu kyakuna. Mu buvubuka bwongo kali kulwala oba eri weekozesa mirimu ki? Ni musaada mulimi omulimu gw'embala ensinga akola. Olima biki? Nalimaku ku duuma nalimaku omutyere aye butimpera ano ebiseera byemaze nzira ku kantu konakona era emmere nzira kuba buti ebiseera byemaze bingi. Olumbe luno lwidda lutya? Olumbe luno lwantandikira ku bigere okwo olusiiwa okuva kuno wakoma muno ino ye lwava lwanina omubiri gwona gwona. Ebigere byatanga kusiiwa? Esaba byasiiwirawa wali mu nnimiro wali waka? Ebigere kale byantandikira mu nnimiro. Mu nnimiro yaki? Yali nnimiro ya duuma. Nawulira wa bigere nga besiiga basiiga tyabona ku kintu kyona kyona. So webukusiiga mu nnimiro ki kye wakolawo? Mpeera no ebigere ebyo byatandika okunsiiwa natandika okobera ku banange abantu bankoba ati ogwo omusulo kyetaaza ofune buutusi. Ebigere ebyo bityaki bitya omusulo. Nagula buutusi natandika okozesa era byalema paka nasaawa eno byanina omubiri gwona gwona. Okay, so nenda kutegeera obulwaire buno bukula butya bwatandika okusiiwa ekintu kino okutandika okuniinanga ne bunina omubiri gwagwona kyali mu ibanga ki? Wiiki ndala, wiiki ibiri oba mwezi? Kati ebulwaire buno okuniina omubiri gwona gwona bwatandika mu mwezi gwali gwa kutaano. Najja ku mwidwaliro lya Kakooge nga ndowooza nti oba oli awo siriimu nga wekitegeera n'olumba olukasinze tutiisa bantwale Kakooge bantwaleko omusaayi bakoba nti tobanga kuna siriimu tobanga kuna sukaali olimu bwa lusuudasuuda era bampa bukerenda bwa musuuda. Iyo navaayo nakoba nti bano banimbye neyongera ku idwaliro erindi beetaye bamugolodde iyo naero kirala ekyo. Eyo bakukebera biki? Era yo nebankebera nga bekwanya kunoonya siriimu era tibafunamu. Bankoba ti muna fe obulwaire butulemye. Nalumukembiro bantwalaku emulago bona balukirala ekyo ati obulwaire bwa lususu kwateeko dokita azirawo najja mu Bachina Entebbe bankoba nti obulwaire buno tibwa kizungu era yokweka oje wesetinge nokwira ino mu kyalo era ntonsana asalawo zena ntambwire wenatuuka kano bankoba ti oyo siriimu bakoba nti tumukole tujje mu idwaliro era bandizaayo era mu idwaliro lya Bachina. Omusaada yabakoba nti omusaada aziramu ki siriimu wabula buno obulwaire ezira bwidi kuba tibubonekangako. Katonda wange ebikuluma ezira bidi n'abasawo ab'ekizungu byabalema bakoba ati jaku mu byekinansi bene bankoba jawe yiye ku byekinansi yaife obulwaire butulemye okubona. Nekyo kityo baba. Katonda wange buti ddagala kiri okozesaako? Kidagala eri abasaada baida kuno baida bakoba nti bajja kunkolaku saada aba Tanzania bankolaku bwe balemererwa mu kifo kyokoba nti obulwaire butulemye balumuka ezira tibaira akasaawa eno. So wajjaku mu byekinansi eyo najjayo nga bakoba batya? Abandi bankoba baganda ono bakuta mu luminati akodi biki nga abantu be bankoba nti banta mu luminati
nsiiba nabo kuno tulya nabo tiwona ku muntu nti obatambwireko kati ndi ni mukulu wange gwe basuubikiza mbone yanta mu Luminati nga musaada ali awo munakoti nize asiiba mukulima aye nga azira ki kwa ole yanko ati mukulu wo niyakuta mu Luminati aye nga azira nkyali mwavu munange oyo naabona nga ayina kunkyawaganya naki n'abantu kukyalo wezayo wali walantanako kunaye ngotole kwa be family ezira zira gwe nombanga kunaye kuno kuwa kwa ifa kuno olumero lwa jogema oli mufumbo kaina bakazi bati babiri abakazi bakaliwo alumukole olubulwaire buno ngowesisa waka tikuwesa waka wabula embeera gy'oli kumbona yenfaanana mweno nga tesobola kwikiriza mukazi kufanani kubaawo nga ti mukazi mugumiikiriza tabaawo abakazi bakulumukako oidiye mwendagala woba oli kufuna omukazi muba mwesuubizeyo ati mu bulungi ne mu bubi nze ndowooza kino nekiseera ekibi mwina akwenda inoyo ali n'omukwano kiyandikulaze nti akubeererawo lwaki nga mu kaseera kano abakazi ababiri baabo ebola akugumira ebyo bibaawo mu idembe gale nga muli kulyalizaganya wale eyo muba mwizeere nikikutandikako tomana gabitiire ekyo nkobera nga amazima kyokaze eno weeka byankoba ati nkwenda mu bulungi ne mu bubi alimba bulimbe era ndi kumatiza kino oba olina omwana ewuwo ng'oguza ennyama mu bungi bakuwaire ku pakuli otagiwa mukazi esigaire kugiwe mwana era n'olumbe luno nze nkakasanga luyinza okuba nga lwava mu bakazi kuba buli mukazi okuva ewange yavaawo na musaada abakazi bo we baavagana ne bava mu maka go baja babayira n'abasaada bangi nkukobya olunaku lweno olwo lwebavanga ewange oundi yasomba ebintu watwala wa musaada enumba yagireka nga weeri yaleka mu kyeyo kyonka kiti abaatwala abakazi bo bakukyalo kwene kuno oundi ali bwonda oyo n'oundi gwe batwala kwewala kalali Masindi mubona abaatwala mukazi bo bali mikwano gyo azira mukwano gwange wabula bali twali bakumutala mulala so aye iwe mumbeera lwawangayira kuno twayendako kumukabene tikigezangako era niwobuuza kuno wakuva oti ndikwenda kunkobera ku awali yayenda kumukaani oyinza olemererwa eriyo waloggako tikigezangako nze n'obulwaire bwene buno noviire kuko kutandika okozesa ku obulezi bw'ekirugavu tikigezanga kukozesa bulezi bwa kirugavu okuva obuto bwange toyenda kumukabene tologangako toyibangako olumba olukuluma lumbe ki tirwidi zena baba kubanga n'abamanyi abansinga bakobanga tibalwidi nze tisobole kulutuuma liina nti oba obulwaire gundi oli ku Awai Media ndi yazidi olisigira nkyayireko ku guloba awali olumbe lwamugemera mukagere omubiri gwataiko kumusiiwa buti yaye n'omubiri gumusiiwa sikini ejange ekyuka aliyo tikikere aliyo temusota yajja kumbazungu aba China bakuba ati azira mu sirimu aza mu birwaire bakati obulwaire bwa kirugavu wajja kwebuluba mwidwaire lya nebipapula bale biri omubana nababi abaide okunomba okundeyera ku munumba nababyeya najja okwidukira okubinonya nga tebikaboneka ebuluba bakuba ati kyekikuluma banko bati lususu bulwaire buli ku lususu bampa kwa makerenda namira era babona nga ezira kikoze eki kikiwusemu kundwere edo lususu duno bigenge genge ebyendwire
NBA dedi neglected buduba kanu je twesigane ekola kuba yakola yafanga ino kuba genge naye idanda bangana abagenge wenajire buluba na kantu nga kameze wano kankulagewo tosibula nga kalinga akaswa akatunda saizi eno kati nakamulaga yankoba ati obutibulwa bwa kigenge wabula twena zira kidi ekintu ekyo namukoba nti kise muntu asiisa muti okukintoolako yankoba ati okukutoolako tuyinza osala ekintu ekyo wafiirayo kola obulumi bwe nalina bumwene naida kuno nasala ekiveera kyowanvu kiti nagema eno neeno natandika okuuta ku mugongo wano wansi ekintu ekyo kyangemera nakikutulako kyagwa wale atandika ova omusaayi n'ataawa obulezi n'okuba nga obonanga era n'abavu ekyo n'abava obulumi obwo awali lwaki olowooza nti olumba olukuluma luva ku bakazi baba ava wano waka olw'ebikola bye bankola bikola ki tibambeolako ebintu byona byona batwala saada buti nasigala lyawo nti ndi masikini ebyokwebwika nzira kyokusula ku nzira wombona gano eno ni bulangiti era neisuuka lyeninalyo ate n'olugoye lweninalwo mu bumpiipi bafuuka masikini wekiri emmere banaiba nabampaako lwe balemereirwa lwe bataidye kumbona nasula obulamu obwensi bulamu buno so tukobereku biki byowulira olumbe luno lukutaku buzibu ki ku bulamu bwo kyoba okutukobera kuku ngotwere ku ntisikine ekujanga ekyo kachikoti ya musota okwetakula biki ebindi byosobola okutukobera ku signs omubiri guno kisera kituuka gwayo ino ng'omuntu gwe bayiye kwa maali agocha kisera kyatuuka naawulira empewo y'amaani nga saawa eno ndikuwulira empewo era ndikutengeeta wena mwibugu mulino nze ndikuwulira bubi era niwendi gano negomba nako kwebanga ndina ekintu kyeneebwika egizita ino wendi wano mweri gwansiiwa gonagona era netakula ndowooza niwenatakula omusaayi gwafuluma nga wano wooli kubona wano mpuliranga era nga keetaaga nkole ki nkuutewo wolambala biki ebikwidira mu ndoolo kaali kulootako kintu kyona kyona obula okutolako okuwulira obulumi kyonka atukobere ku mumbeera neyolimu ey'omubiri okwekwakula obwire bwabona onakula oluba lutya okulambala olambala endoolo ida kumu nze bukyandwala endoolo nadesoniwa tyama obwire bwakya era natyama obwire bwaziba titendukaku weiza musango kimbawe tiri nga wewebuuza ze nawe nebuuza bakyalabo nga bakaaliwo wali n'abakazi babiri walingawo okweyiga ali mu bakazi bano kale gaaliwo okuuko aye nga ndina abali awo nti babayomba balwana ate twayagana kuba mukazi wo nti akolakolako ku bintu bya kinansi mu maka kati ekivaako nenkukobera nti obulwaire buno buyinza obuva ku bakazi none omukazi yali akajja omukazi oyo begemaku ni gwe yafumbirwa
atandika oleete mu maka gange obulezi, leete emisubaawo abaayo kiroomu, leete obuliri onaani obulezi bani otekezaawo kyokka bambi nze nfulumawo obwire naavaawo kinayira bwire. Kati nja okwira abaana bankola ati baba watubabuusa eddagala baleese eddagala batta mu mulyango. Obayiwaawo kiba tikikumala kutegeera. Omukyalo oyo asobola okuba nga yakola ebintu bino aba ategeera eddagala n'olibuuka. Wajja okumwenda nga niwe wenkoka musooka kubaga mwenda wamwagana nga yafumbirwako. Yafumbirwako era yazaala kuno n'abaana ku luya. Wajja okumufuna nga lyali yaviiramu yali akaali ow'omusaada oba yali nga yatyama? Yali atyamye wayiwe emyaka 3. Omusaada we yalina ye yali nga bazaalaganamu abaana nga bameka? Yali amuzaalemu abaana 7. Baana 7. Mukazi oyo watuuka wano yakobera ku kyali kye batabwire nibaawe? Kyo tiyakinkobera ate ze nati akimubuuza. Iwe wamuzaalamu ku abaana babana? Muzaalamu abaana 4, 2 bali wansi. Yava ow'omusaada nga yamazaalira abaana 7 we wamuzaalamu 4? Yali akusinga emyaka? Mbe yali tansinga, nze nali musinga. Omukyalo oyo ng'ali makago wano yayirangayo okwo ow'omusaada yava? Awo tiidi kubanga yaviira wala. Yaviira wa? Mukazi munole yali ava bunole ate nze ndi kuno. Ate omusaada yali muki? Munole era. Abanole. Buti ono omusaada yamusigira okuva mu makago. Omusaada muyaka oba n'oli omukere yafumbirwa? Muyaka. Era yena munole. Katonda wange olumbe lukulumya. Kiki waidusa mu bulamu bwo kumbeera n'yolimu? Kinaidusa mu bulamu bwange kuba nti ndekaalina obwana bwange buto, okaalina okusoma nti tikasobola kukola mulimu gwona. Nolwo omukyala eyali asigirewo yena yalumuka, ki ekyamulumusa oyo omukazi owokubiri wali osigiriza, ki ekyamulumusa? Embeera eno gy'oli kumbonamu olwedde niyamulumusa. Embeera gy'oli kumbonamu eno niyamulumusa. Ini wobayiwe baba kubisa kuubisa walusulu n'oli oti wakikuluba oguma tikisoboka. Oyo omukazi yakulekera abaana bameka? Oyo yali akazaalawo omwana mulala. Olumbe lukugemye bwetokakola wakwama mwaka mulamba buti olina abaana bameka? Totale wona n'abaana 8. Bano basoma? Abasoma buti ndina abaana abasoma bali abaana 3. Batwala school fees bwetokakola? Olw'obunaku bwenina boona bagabagabira abantu ab'enganda. Buyambi ki bwandyenze mu mbeera eno y'olimu? Obuyambi bwe nandisinze okwenda kale nandyenza abaidde kale mpulira nti eriyo abalumuukirira abantu banumuukirire oneka muga nfuna obwida ndabi kale bambi nfunaku ne school fees obwana bwange obusome. Emmere buti nzira nga wenkukobye nti nja kuba naiba nabakola ki nabanamba engoye nga bwoli kumbona wano nze wano mpoireyo isuuka blanketi mpale saati neno
enumba ni weeya ezakyolira oti kiyiriremu nzira ndaga muntu yonka webale ino yensobola okuluba nga ndira nti eyiriremu era nakati nesigairemu ekipaali kyensulaku oza mupaliso nzira kale abasaba ne banyabo eyo nembeera twenda ku buyambi obw'omwami ono. First of all twenda kuwona obanga olina obuyambi bwosobola okutuyamba okutuusako omuntu ono awone sikiini neterere tutwidi buyajjako nemulago byalema muba China byalema nebuluba hospital bakati bya kinansi ebyekinansi yo nagezizaako ayera bikalimye ayi waliwo isuubi kuba akali kufa so obanga oli kunamagezi gona osobola okutuyamba etwe namagezi era n'akasente kuba oli kumubonamu nakumutaki nibona atuwa amagezi oti ajeeku wano aye nga totuyambye ku kyasente era onaba totuyambye nenda okuba oti ajeeku wano ng'otuweereza akasente akatuuka awo nga oli kubona masikini amazemu akamulamba abaana abakazi abandi muyambye abakazi owundi ajja n'omusaada era atebeza okuba nga omusaada oyo naaba amukola ebintu bino omukazi owundi yanoba buti ayambye bajasi abantu ba neighbors n'abayikyalo n'abayambayamba kuku nimubenga ndatebula alumirwa so osobola okutuyamba kuku dene emmere bambi azira mmere obwidandabi takalambala yetaaga yo okubwidala mu mbeera alimu asobola okumirayo ku bukerendo obw'endoolo wafuna ku ndoolo olunaku ayembera yali mu nesente digula amakenda ag'endoolo adizira painkiller azira so ife twidibwidi nti nze ndidibwidi nti ali mu mbeera eno kuba munaku amwavu azira aye tubona kunjo nitufuna sente oba nafuna omuntu amugemako nze ndidinga asobola okuwona kunjo yaterera eno yali ali mu kyalo mayuge wansi eno wala ino mu masokolo mwidi embere daba ekyalo pona enumba kasubi azira buyambi bona bambi obeyo ng'osobola okuba n'obuyambi busobola okutuyamba bambi tuyambi gulwa awali omweya amaziga niyo wena ng'osobola okutuyamba ku bwidandabi ng'oboidi omuntu asobola okuwonya bino mutuyambe bambi embera yali muti nungi oli kubona yekwakula okubanga oti lugenu amukubya buli kiseera ebintu tibyangu wobeyo ng'oli onwa osobola otamana ngeri y'abantu abali kubonaabona obeyo omusunda gwakuluma galowooza oti niwe oli obubya ino aye bw'otuuka gano ng'omuntu sikini eri kukyuka eri oti yamusta yekwakula obwire wabona akobye kasooka alwale talambalanga ku ndoola omusaala n'obwire amoga aye nga iwe olambala ku essaawa 2 oba 3 katonda omwebazanga mu byona byona tuyambe munaife era nakusaba katonda amukendeze ku bulumi oba oli awo waba n'ensobi eyakola mu bulamu bwe ng'oba oli awo yeerabira katonda amusoniwe aba amubonaabonaizaako naawo amusoniwe obanga eri aba amukola bino olw'enswalwa yasaba katonda amuwone kuba ni mwene buyinza aye nga lwaki mwino omulanga wamuta mu mbeera eno yali mweti ali mu mbeera mbi bambi ali mu mbeera mbi otambula mu kyalo obona ebizibu aye guloba muganda wange oli mu mbeera mbi oli waidini kiguloba mu mbeera eyo olimu okasobola okujja musigiti okusaala era okyabongema tijangayo lumu najjayo okulala navayo nga ndi bubi naera natyama wano seeka banka nti be tyama waka kasatu kwidi ng'oli mulwaire ezira buzibu wamunumba omwo mumwo titolambaala omugabe kibyosaba nsaba Mungu ampobula ambitire mu mpone zena mbe nga ndirako eri banange ebambi era bikalemye
kali olusulu lukukunkumuka bukunkumuka lukukunkumuka bonanga olwalwaga lukunkumuka lwakunkumuka ali oti ajanswa lumuvwaku lwakunkumuka oti ajanswa nange wano wansi wawona bikunkumusa mawawa ganswa aye nga tinswa mawawa lususu luli wano wansi wabona wansi nga yena nze ndikwayana yayina empale idwire lususu lukukunkumuka bukunkumuka banange kali kankuleke nziza baba nyakusiima ngamba oyina ekiyiririra yanziza ya rabbi nanze ndi musiraamu ngwakwirizeewo wele ku diido munange amina ya rabbi ngwakuwa kyosinga kwenda mu bulamu bwo amina yanziza sebo ngwakwirizeewo wotoire ebizigo nkozeisa ebizigo muzeeyi nesiiza ebizigo obukabe biri munumba omwo lwakuba tukyetagaku obuzigo gundi baleeta oyo nkukoyo nti banaiba bakanamba kuku aye bwetubona bajja kwetamwa oyo ni maama wange kale muzeeyi bana obwire bugiire ate engira mbi kandireyo waife busedde mu bikado aye nga katusabe bambi katukusabire oterere mu byona byona sabire oterere tomana kansabe weba yanatuyamba netufuna kubwida ndabira tuida kubweyanza aye weba yeye yakukola kino musaada ewe otali katonda lwaki oba n'obuyinza ku bulamu bwa mwino abantu omuntu yeeta mu mbeera yaba n'obuyinza ku bulamu bwa mwino ati nsobola okukola kyona kyona kyoyenda aye nga aye nga lwaki okola mwino ekintu kye anange tonda owulira obulumi ngaye katonda wange kale kyenkusaba kirala oli musiraamu oba munumba tokajja kusaala sabanga katonda akuwonya byabala byakunsi bino byebakola naali n'obuyinza asobola kuwonya leero oba wiiki eyo oba omwezi ogwo aye ekisa kituuka yakuwonya wegabanga malogo gatuuka ekiseera gawaamu amaani katonda saala yona abantu bobona batemwa esaala musaga bakoba ati olwanayenga n'okusaba kwona kulimu okitegeera weyongera okusaba towaamu isuubi saala yazaira ku myaka 9 so kiraga nti towaamu isuubi sigala ng'osaba kale banange buyambi kona kolinaku osobola okuyambaku okubambi guloba awali mu mbeera yalimu atambule ku n'ensi katonda yalitambulira eyo katonda yali oba oli awo nako kona tumuyambe tumuleka atambule n'ensi eno yona enensi nene ndidinga waigula owo omumanyire wabaawo ki omumanyi owundi wakali waisuubi nti asobola okuteera aye ndibona amaiso gamyuka eminwa gyona memyufu aye bakamba muza sirimu muziraki lumbe ki kale